for a higher GC news. Mima Obibia Aquaba. Latest hot and mede bro. Now so simning in our banner. So we now subscribe ya, but what say over subscribe. Now like video give us a thumbs up. Nafi share now for froso when you be here. Now who and somewhere ekoso ewo Ghana memohanum. Afi tentemara yibura ye and somewhere abeto yepno so you could see AS report AS answer ya babu to jay mama yiti AS answer me mweti. Entienne obeti ase SML yere kokot said OSP asha say ekokot. Yeah. Ade betu say oh buffer stock. Ade beti ase NSS. Ade beti and we a province sao. Matise ono susu yadoa no. Enra ana nani nansa NMCS okokot. Ye no odwane ewo airport. The former boss MD. Yeah. Na odwane ewo airport. Ena omokodoa no. Na omodoa no yɛde ko sɛ wa na afi na yɛso opebe be condition wentima miti ti afi na ɔmde na ba quarter ɛno so ɔmo yɛ ne ho adwuma enti ɛno ne ade a me fi sɛ ɛwɔ sɛ aban yɛ ora no fine ora yɛ bi but when we are to recover all loot no ɛbɛyɛ den yeah now we should be able to identify say no according to say yɛti kokoro kwa ne sabi ya sori anopa na ye chesi yete oh we ma wieska no akọ chesi dabi. Let's first of all make sure say you be that national audit no ye national audit ni wi a ne ye hu se sika sei na omogie from January 2017 to January 2025. Okay, na say sika na omogie ni mu nyina no ye keka ni nyina si ani no emu sei na akodi omo ho a eno no omo afa anya oman na adwuma. Out of the 871 billion now okoje as Bosiano. A move says 54 billion and was spending no it the rest no away. And na otilo kenoforiata wedane no. Osoma. Na busuana epeso omode kenoforiata every day na enye twene. Or therefore enwoma epese yam peso omode or therefore enwoma nwe twene no. Gabi da so na Ghana ha PDS aban hwehwe mu Gabi da so na Ghana ha besinne ya Gabi sori a onenam panifo so tiatia eyi atia Gabi da so na ha Kofi Asante bebi atuo omampani John Mahama si airport terminal 3 na yire ekoji CIP aye mu adwuma binim se enempo da so ho a binim woji sika ni sen botom ene onenam asase ahodo a Kofi Asante bebi atuo ewiaye Ghana asase a wo wiaye eno yenka ho asem ene onam birthday ase wo to ye be sere say yes aban ye de obetimi be sha ase free krono a akoso wa aban a etwamu ya na Akufo-Addo na di animu na me de futu sembi atubedwam kakra sanse me hu se panin si tia ni tia nka ankyeresa abonten sofo nkodi oheba se wo hwe be semfie nwotwe a Akufo-Addo ye mampani ene enioma ekoso di adencheche kopim se ofri aban mu a oman we ahwe sika twitwiri die kese a enye sika sabi eye enkwalagro sika kese pa na se wo hwe ekwan a yafa so a ye de hwehwe sika na akodi akrofo enchan na mehu ni se enioma bi to sini kakra ya ebe hia se omanfo ne aban ebe tenase esi nkonwa na ya hwe kwan a ewo se yefa so na yatimi ede gigi sika no se ya mpe kwan pa ye betimi afa so ede ahwehwe sika na ayira no na ye ne sene debia ye no na gigi se emmoa enu nti na ene menya abotira mepese mekyerɛkyerɛ aban ekwan a obefa so a obetimi ahwehwe sika ayira aban
eye John Mahama ban ba yi se ohyase ne mpanifo akukudamu a omo nimde sonko ewo eye sani esidi chi akrofo mpanifo no so be kaya na abadwakuo no ye from oral committee eno ne abadwakuo a omampani ete ne kane sanse krono nyade a eboama oman etumpon yakwasam so wo hwe sika twitwiri dia omanfo a sabi na nka omu nibie nka omu sere na omu adi omu awia ya ene enu nti omu aye yie a enye sika ketwa na eya ade bia mede ade bi ye mfato ho se wo hwe emfie nan a domama ebedi ye from 2013 to 2017 January no na wo hwe sika wodi be bu man bosia bomu na eye 54 billion 54 billion ni mu no ena yenya 200 e-blocks eno no so obesi etimi si 123 some of them were completed others were at various stages of completion yenya edwa kotokuraba anayen kan se kotokuraba kamikoka enya keje tia wom asoma se edwa bebrebe ewom hospital a ye kan asupiti yenya asantimemu yenya aferi yenya ye friend saying Fomina yenya kumewu yenya Sharia anu kwa ye Ashanti region other regions wo ho na ni nyina nkemfu ano akwanya wodu a wo yeye ya enu ye betimi abohu dawro bi ne the almighty Circle Dubai interchange na ebi magana hada the longest bridge interchange oye ya ye de dade ahase a edru ba bi kura na MPP for si o ade ebe mura to enche ebe mura to emuni da na dasu atemuda kura emu ni nyina edasusi wo hwe kasoa hwa kwanya hodo oye bosia ni bi na ye de shy pokuase interchange no aye John Mahama din na bosia ni Ghana did just 12 million and a can ho na pokuase eno kura po 12 million no me kan ho no John Mahama o kase wo ye interchange enye se bridge ne keke na hospital kan ho o ma asi market kan ho o ma anye car lorry park kan ho o ma anye fire service o ma anye ensuo o ma anye your friend is saying chip compounds menu e kan ho ni nyina o ma anye ni nyina eno kwa na John Mahama ye ni total man kan say o say government of Ghana dey 12 million e kan African Development Bank sika okoje ye o ma anye all that put together no and na 54 billion Akufo-Addo as at the time I wo fra ban mu no na waje sika in excess of 871 billion na se sebi ye kosuku kura na yesi emu nkunta na yesi ye for ye calculator na ya ye your friend is saying 871 billion now see we pay 54 billion woman enti say 54 billion say na ubenya no 84 enti ubenya 16 John Mahama sika na ode ebu man a onya sa airport woye maritime hospital woye the bank hospital woye saniema ni nyina ye say John Mahama ekono was spending 54 billion in terms of loans and ode ye say japade we nyina Akufo-Addo nkwa kwaji
871 billion. Sa 871 billion. So we have emu dodoa 54 billion no ebe komu a. Eye maako do insia any actually po 1296 yeah. What do you find say 129 yeah. Meboa. It is say sika dodoa John Mahama je no. Empre dodoa send Akufo-Addo je ya. Waje ne sa maako 16 times. Yeah. And so Akufo-Addo aban ntimi nkyere in 8 years. Ade a John Mahama ye ne 4 years no. On ntimi nkyere say misi school dan pepepe te say de John Mahama si ye. On ntimi nkyere say misi markets dodoa te say de Mahama si ye. E ho nam di ma Akufo-Addo kasa Akufo-Addo ye kronfo ba omianu nyina mo ye kronfo no. Etisika e ho mo ho no. In excess of 15 times of the Mahama eje. Yeah. Fani say the Mahama je no kura be 54 billion na ekro mo a. They couldn't do as much as the John Mahama ye. The rest of the 15 now 15 times of 54 billion no I wo mo ho no away. Enu na be mo ehu sika o mawia. Because Listo, I still have a question. Yes. What's me bisa say? Yes. Now, your whole no the obeka bia na omukotu free SHS. Yes. Say no ntina edreni economy. Yes. Owura John Mahama bae ekwafe. Waje free SHS no ana. Onyaye. Wasa semukina. Enuane na nkan kola ni nie no. Se wo ma wo se enuane no ema enkola no kra ebose. Eti free SHS wo ho. Still na John Mahama mbabo ntime so say free SHS ntin economy yai basa. How many times and what is education minister? Obi abusa the question wama answer say free SHS. Okay bi. Free SHS ekoso. Eye papa ten de na Akufo-Addo eja. Say no wasa akwa sika wasa di ba be jai sa double track na ewo ho no wakwaji sika o di ba be ni yie. Free SHS kro ya enen kola eko school a sebi awofo aban asa so asene kakra. Obi se fa port expansion kan ho. Port expansion emaye enti wo hwani o ma John Mahama ye na Akufo-Addo wanyemu even 10% in 8 years. And so sika John Mahama spend ye no for the 4 years of his first term no was 54 billion. Enu na ma dwe koso say sika akodi akronfo nchen no it's a national security threat. No kwasem. Enu nti ebehia say omampani be ma nani abre se krodom. Na waji sika na fi omo nsem. Anya sa na yakwakoche buffer stock for ana ne yere o ma di buffer stock sika o pepepepepe ya che no na wako sector we ni ache no na wako sector we ni ache no eyesa na boni fre bibi ad hoc measures emfa empunti o ma wa hwe be fo wani so because aban agencies na do oso enti the process am pesa aban eyusu se ne be ya betimi atia konfo no enie ye wade bi efe no national audit from the year 2017 January yeah Akufo-Addo beji abanya kopim 2025 January na odan abanya ne to ho no e wo se ebusa sika bia wo ji ye bia na ye hu se sika sei na Akufo-Addo ji ye in terms of loans ye di kan in terms of grants ye to so mienu in terms of revenue ye to so miensa revenue no wo betimi atwem revenue no bi ne say internally generated funds ebi wo ha ye general port ye oil revenue se ye seni ye nyaaye ye John Mahama okono na okura ebura ba akwa ye tumu fanwo Akufo-Addo eba ye no na John Mahama wayi mienu asa kan ho a waye ho adwuma ono wani mu mfaso da ama na ye miensa no otu mienu ka John Mahama de ba akone ho enu emusika no ode ye den e wo se yehu enti se otimi ye national audit ni wi a ubehu how much money a ekodi Akufo-Addo aban sem na wi a wabu nkonta fa quantity surveyors
ama omo akọ projects a Akufo-Addo ja ho ya wantimi awie ni de wawie nyina o kan nyina bomu a wo ni nyina abo hu se sika sei na Akufo-Addo spending wo Ghana ho including the auditry a wekeska including the award ma ono ani appointees sika ni nyina o kan nyina bomu a expenditure no uti free sika oji yemu a afi wo hu sika Akufo-Addo ne bawomianom omu wiaye na afi wo hu ba bia se mo wie sika sei ya afi ni ye ko hwehwe se mo de fa ahe yiri se wa anya ni sa ebefu ani so enti ene obeti ase SML ye de kokot se de OSP asha se kokot yeah ade ebetu se oh buffer stock ade ebeti ase NSS ade ebeti en we province sao matise ono susu yadoa no enura ana nani nansa NMCS okọ ye che no odwane e wo airport the former boss MD yeah na odwane e wo airport e na omokodoa no na omodoa no yɛde ne kɔhyɛ wa na afi na yɛso wɔ pɛ be condition wɔ ntima miti ti afi na ɔmde na ba court a ɛno nso so ɔmo yɛ ne ho adwuma eti ɛno ne ade a me fi sɛ ɛwɔ sɛ aban yɛ ora no fine ora yɛ bi but we are to recover all loot no ɛbɛyɛ den yeah now we should be able to identify say no according to say yɛti kokoro kwa ne sebi ya sori anopa na ye chesi yete we o ma wieska no akọ chesi dabi let's first of all make sure say ye that national audit no ye national audit ni wi a ne ye hu se sika sei na omogie from January 2017 to January 2025 okay na say sika na omogie ni mu nyina no ye keka ni nyina si ani no emu sei na akodi omo ho a eno no omo afa anya oman na adwuma tie ho na ebetimi ehu say out of the 871 billion na okoje as bosia no emu be 54 billion and was spending no it the rest no away enu ti na otilo kenoforiata wadwane no oso ma na abusua no epese omode kenoforiata ewe de na enwe twene odefo enwoma epese yem pese omode odefo enwoma nwe twene no Gabi da so ne nam Ghana ha PDS aban hwehwe mu Gabi da so ne nam Ghana ha besinne ya Gabi sori a one nam panifo so tiatia eyi atia Gabi da so ne nam ha Kofi Asante bebi atuo omampani John Mahama si airport terminal 3 ne yire ekoji CIP eye mu adwuma binim se enempo oda so ho a binim woji sika ni se botom ene wonenam asase ahodo a Kofi Asante bebi atuo ewiaye Ghana asase a wo wiaye eno yenka ho asem ene wonam birthday ase woto ye be sere say yes aban ye de obetimi but I think say so we use this national audit say the total expenditure ye kwatia free sika omo gigi ye mu a ye betimi ahu sika omafa now another advice I don't think say right say omo ye ehwehwemu fa corruption ho to say OSP corruption related offenses no any kwan say ye mo call the normal court ni bi there be osa e was by the court wa a special court for corruption and corruption related offenses send ye be ya sa court no e be kwa hwehwe ensem a e fa krono ne kitasehye ho na watimi devote the time because also the call commercial courts what the call courts bia keka ebe wi ase no court no ye busy dada esa ene ajomansa case ye bebubo ebedru NSS so no na judge bre entiade na wo ma judge ba ku mienu miensa bi we ye adesrede amere to chief justice ani say chief justice we dey so ye special court emayen special court a ye dey betia kronfo ani amamboyefo a
Enfie nwotwe atwa mu yi omo no beji oman yi kenten so wi ayen a na oman yi omo twomo a obi ti say na nabi na fu na 3 times how he used to be. Yeah. Yeah, on nam yeso a. Say your friend o ma ba fi omu diska no. Why o diska no? Why we ya be kakra no o ma diska na wi. Oh yes. What na kura unya. What na unya hwe. Wo di ko tunzu so e say ko bo ne ho kan. Eti e be sere. Say ya na di ama ya no ba bi ada. Sika wodo akodi nkofo no ho no. E national security threat. Because NDC betimi atena bam metimi ahyenkom say NDC betimi atena bam be say emfie be say duonu achi. Sasika kura MPP no NDC nya bi da. Because NDC ni where we are a pen and a paper. Or the kwakotwa lotto. NDC ni nim krono bo. NDC ni where we sika ya bo say eno kura no be kono na ebi a auction bi e do akoye. Yeah. NDC for krono ensheda enyefe. Krono so nya de penti wo krono enyefe anyehwe. Nanso MPP ni de osinebu a o de pen ne paper to ho make sure say owia wa kumapem na wa kofia kwa akodi. Etibesre aban. Ye ese twatwo kra e wo say aban hwe so no say aye. O say Iyoko OSP Attorney General for some time now. What you say? Chichi will be antem. Yeah. Where see we are name say? Where see we are name say? Where see we are name say? Let's say on my penny John Mahama say. Sir, a cool me and say any Ghana police service from on your Montanasi. Na yes seminar more na orient you mutu. Why the need for that ora na what say? Because anya sir kisi ajabeni na pound for today bi omo ye omadwuma yo ko for so today bi omo ye omadwuma we mo atage fans esa so akochi Shatawale yeah a me na anya adwene da ka na oje ye no he broni ka usi wuko akochesi broni ka akoje ama broni no yenti ya no mo se ego duko yo na obi akwa akọfa ne kai fra brocha ba etu intelligent cha American ni a ono wote abrochire etimi ni remo ata anya adwene da okay Shatawale okwache no no usam me Shatta fan etu wo de osa kan na do osa kame wo de osa ko kanyame ani kosua enti mini na anya adwen sa FBI cast na mo chichichichi ni nyina me ne mo nya adwen obi timi de kan ni bewura mo ma ni ntwim fili na mrofo no mo di ye gold afili ye ni o ma wie wo ma we mu no so obi timi ya smart kofa obi boni bibi ba munya no ma ni yusu na munya se mo tata boys no street ni mu no me ne mo nya adwen munya boys no mu su fili so obi atimi akọwọ da ho ayi boni sika boni no ni nyansa kolis okura ni sika ni ye mo ma mu ni fili na boys no so mo makro munya de mo ma mu ni sika ni fili timi ne mo nya adwen sanso na so wo hwe de ekoso na akwai say MPP for set a trap. Yeah. And until you say, when the becker say OSP say, the Juman so any, and personal the Juman so many. What's your bonnet in Russia? Say our Juma. Yeah. It tells you, say, the OSP, you know, you hear, say you be pushing. Sounds like you so, or here say you be pushing. And now we now so mu penny Dr. Yeni. Ono ne da your friend is saying Attorney General and Ministry for Justice ano. Yeah. Woni ni nua kuma Slim Sai. Omo ne da sa ministry na no. Mum sa adwumakuo we ne including the Ghana Police Service na no. Mo penny ne that ministry no. Your da no Dr. Yeni. Sebi preduasa. Akronfo na mo kochi wo mo. Enya de e wo say obi tina ba bi kase ye kwa kwachi akronfo mi na wo say me kwachi no ana we na wo say kwachi no da bi munyina mo nka muhumom na nka bom sebi chima me nchima kura abo mo nka muhumom na munya adwuma no man so ni adwuma ba ko na we ho na we da we chi na we mi mpa we adwuma nya me fe wo so a wo kase obi adwuma nya ofe no we adwuma no hwan na ka cho say efe eti e be sere mo nka muhumom je se twatwo kra me de besre amampanin aye ni se sei
wapamfo a wapa wa mu yi utumi se o madwuma so ani bibi e kototen enwuma na du ba bi kura ye bo ho dawura ye bread do because ene se also come ministry by ministry a ohine ba minim kura beti obi ye bi ye be sere omumma sa ye friend is saying kasana ebi a wo ne media no ebeto na media na boa mo wo da ubomu no omo intensify no we o fosu kwache so far so ubusa se afi be ko na wiye jo mahama ba ye adwuma a wabo ya na ni hu adanse a train the 8 years of Akufo-Addo no question within the 1 year adwuma Akufo-Addo abo see e first sector by sector ni abubo din a free finance ebedru the last ministry the minimum bete because the finance minister adwuma wa ye enkoane see etena aka any savings ahodo a otimi save o my way sika ahodo ya na nke be ko down the drain no the privatization of public funds ahodo a and the wetimi amanasa back to public funds no enya senketwa okwa agric ministry a sese wa bo adwuma wa distinguishing ho okọ eye muntaka wa bo adwuma okọ your friend is saying labor ora people wa bo adwuma why no mo adwuma bia just say every one of them abo adwuma lands and natural resource minister ora amaboa adwuma wo bo waste minister kwa de me say me ko fa me ko salaga no me ko fa eye Eastern Corridor Road no so brade kwan papa ni e kwan ya na nke ye election no emu atutu a ye ko fa so ko tamale me tai ko pae afi sa kwan ya time no e ko pae sa kwan ya afi me se me ko fa so se me gusa omo mu di kan no so kwan mu da hu pothole baby a obehu pothole so kura ayese bi a achepo kakra afi na emu bebie esuna enkofo nam kwan ne so a omo se tuatua. It tells you how hard working the ministers now ora mahama apa omo no eye enti e be sre okay se mo ye adwuma mo mo hu da ruo ye tamas mo mo hu da ruo ni problem no na mo hu da ruo a e be yet say 2016 de ni bi afem kwa koye green book ni percent na betima kan green book and the social media ba na wo de mo fa bloggers ni bu kwam bloggers no owura ofosu kwase engage them now ya adwuma et say de waso kanea na de akose kodo ase o kanea na nsren ene ya na me kasa de so ahwe ye de am ye nyina no yakọ Pentecost yakọ Pentecost no ne wanyu bi o se me kanea ke to we bi me manu aseren ebesren fase kania du ase debi o de kwose kania o de kwose ukodo ase a ebede na asren ensren obi e eti so kania ketu a mane nsren bloggers no engage everybody they are there ono ofosu kwache pe ebebo hu da ru enye possible. It is not to say he is not performing creditably well. Oh. It is to tell you that Bakufo ni redu a ebu. Bakufo nsan so nyame ani kata. Aduma na mo ye na so ten nipa Bako obeka. Yes, he has given them the platform to come and share the omoye. He said the enu a call so a na owura a friend is saying Eriko Poku. Yeah. We gina na so a o said the why ni the obeye. The symptoms so a bear more band that no watch there. Meaning our account. But beyond that, no, why echo from her? Akofa the echo so from her. Other than the Amagan and Nina who say, I dear way echo so from her. Intimesre, or for Sukwachi. Say, engage all the bloggers that were on board the campaign during 2024. Engage everybody. And you are going to say, Bia, unkwa betimi aye, unkwa won sentimi su nyame ni kata, adwuma na adwo ma ye no.
ne kese eti se nyame ani eti mesramo mu sadie we ye na mo ye ne yi a because ade anu ntimi enam ye ma adwen se me pesa aban e focus on so obeti akronfo no sa aban anti akronfo a adwuma bi obeye bia enso Ghana fo ani because ubusa Musa Dankwa say oya the research na ede pa na Ghana fo ani je Owura Mahama aban ho a the main focus no ejina say oti akronfo okay enye development Ghana for there omunim say John Mahama there sebi adwuma wura dada eye ne target bo ne ho dada okay oye commissioner general what you say no question memom say wan tia akronfo na Ghana for ne nya adwen okay nti e be sere mate ma wani nkwa akronfo ne ho na ye national audit from 2017 January to 2025 January na ye hu sika Akufo-Addo no mo giye sika o mo giye di aka no ewe okay ewo mu botom mate enu nti na obi timi ti se Hanan etimi wie sika to adan obi ti se Mustafa Hamid Kronfo na we wie sika no abegyina bedwam sei edura na gwa no ni nampanifo so ni nyina ye tie hu medas budi agro ade ani mbaye na Ghana ha no medas mu benu mu krase ya wo mu okay mutore be saba yo ye chance dem listo wana na kwesipoku ye da na se papa papa ni oye mechanic ewo odoko market no esoro no presby asoro na ti pani mechiawo congratulations oh eni Emmanuel amema ora yo nu congratulations president Asama no enfie mienu aka ho se 2 years on fa mo adwuma o se me ka cho se ora yo hunu esuonyunu ene fa nipa enye nsuo hie enye se makochi kelewoli enti mu mi IGP papa akodra na makoto Kofi Brokman na wu koto Kofi Brokman no oye William president ene wakoto Kofi Brokman ni aka se ohia ni ba okoto Kofi Brokman na o ma be kura no nchi kokko enti no sanu ma no munyai IGP oye adwuma police no enye agudie o hwe ni operational team Vanzare Badano o hwe offices ahodo a obi ada no hwe set ye friend sen so wonu adwuma wobo in charge of special investigative unit financial unit omo de unit na no nyina team say experts the selection is good the anya so ya babeka because ebi wo ha omo monama if you next week equal se se owura yo unu wenya ni 2 years no afa na me be fie mani fiko ahwe Ghana police service ni mu na ba bi etosi ni bia maka chen se owura yo unu hasesam sesam obi abo ache sesam na ma yenkofo ni so nhihye sem bi yenkofo na bredodo na se complaints bebre ma yenkofo ni so mobi na omo so o ma bo ache ni so ma bi nko tena fie kakra ni bi abre no ebi wo wa tu se wa bre aka the final injury time okay Intinos the down company could follow so any munyam part of the munyam the day I indoors baumia and losing any and that time no few urban or losing any munyam that day no losing and on one or more woman 100% do any was a baby company and said was a benyado as when him do work and when him do open and when him baby free buy Osha mamu baby blooded to two or company that died join baby kunyam funny currency what is the two one and for healing no what must say Omampani Jomama ebe man who say one pe baby na and we nye too much biasa ni nyina echi no wo obu aduro but o yin also we pe ba omi ape the conference buy endorse ba omi am I'm telling you the whole world you know we say no papa no onye obi o kan okre what must say okay and ne sasimo ababeka we no anya bia wo be kan this time for what when you nyam kakra kan nkofo be sa hwe ni nyina to agu kakra kan nkofo be hwe agu Because the nkofo pa wutie comment nkofo put you deserve sense omuka em na ye baba election nipa na windows one of the best person of which ma kono yeah it is out na onim say e Ghana sika sem ni ade no na say etuko indoors on to no down on two windows say one the best person which ma manage Ghana na person che say etu papa panim na kan kra na so na kan akra etu mampani ku for the means that day ni obi amede ni fie ni ade those the NPP they told me in the team, the fee near the 1 year. Okay. If you and a minute, just a mean, put me in put them permission book. From also a penny more on kind of credit.
Akufo-Addo I say ntimi hwa panyin kan cha ni so nka no kwa everything na nie nka say dey say ka cha panimfo eno na ama brofo ko omo anim no ni papa ye bibi na nyempo timi ka papa shut up what you are doing is not good but bibi ni o ka tell papa say shut up mo anu keke no eno ji say do kwa himfie what ma say eno na ama ye dey agodum pepe so ye omi wo mampani kofo e nya atwom wo mampani kofo ye opani bi asa bi mu se bi nya do eso no nko agiri do benya ho what ma say wa say kana Japan ye chicha de no anya bi say corruption bibi kana Japan wo bia onya bi de normal wo anya bi de anya I said did just really munane ejo mampani kofo say no o mampani joma ma busa wo de hwe say wotimi send congratulation message ana wini o de mo check nhwe wantimi amam abonti anka bibi afa woda enne o wusa amam woni koyie ona wo ba beta ye ya bata ye o ade na ye niye ye bu niye tutu niye wodi ababe ye hu ye ene hu do bi ye ene de na support hu ba bia na ewo wotuma se wa anka no kweda Akufo-Addo mamu bonni panimu na otifi de na peska de ye eniema akwada akobetuma wotimi ye bi wotuma se bibia ye bia mpobo tru ni mu kofo wontimi numbi ade no empaso ko wontimi nkoho woniema nyina ya of do peska de ye ya muntimi nka no kra ma wiase nyina hu se papa yi ka no kra eno dia o mampani jeje ba bi obi ametu chama no edu ba bi NDC Atamel style wo kikana direction niema ne nko yi wo ye ex president your party ba biase nyina hu so pese Ghana nko yi Akufo-Addo ye bibia na nya kwa mampani kofo no support what support ama Ghana jegu sei ama bibia sei ena oba be gina wo se no mo consult ye na meka de na nchew etutu fie no de otimi nka etina wasanka oba bo sata na eso bobonti simple sata mo nsenche for ba all the time want man to oni mutu da ena oba be ka we nya ngejo so na won pe ba bi na we nya chum we hypocrite but kojo ebi say sabi I say obaifo sabi we nsia nyansa de bi obeka uba sema wanwe ya I say uton no ana dabi we nya obasa we dudu amamuo ye bu ma nipa wo me say ogi nipa timamufo ne ho de wo am party ndi Ghana for be fast no na wo kan wo ye papa panimu wo de abosume so no de ogi upe na fuse no ano no wotuma say e na wo ke ka we ama bia woni ama so no ex president for no I remember me ba ku bienu bia na check every Friday bia ye woni ama na de come on wo ka we na sabia me sabia nyado o mampani John Dramani mama efiada besu ena so na card woni ama ba bedu fie ebi na okasa na enu ntia edu nti de obedi nkoanti na ogina wo ese bia na wa isa na onyai amamu obebu ehuye ene de Akufo-Addo bebu ye support ehuye ene odi ba omi achia o mampani asabia mu sabia nyado wo hododo yetimi forward traffic chem ne do ko platform so na wo ko kanse mu enim ensem enim nya ka tanya Ghana fo ene sabia mu sabia nyado mo vo mo enim ba fo mo vo nko so ene ko mu di wachia ene na mi nua ne kan case kan enke akoto ababoni anya president boni anya ministers boni amanke kan no ka se ke life po ke bi eni bi Ghana na vice president na vice president kan ne ke po program enti nko security kwa ka jiagu enne ya tutu niama ma ne security ba bia da say fom wudi boni ne o ka sem ne sanya a minute or 12 or 24 hours ba bia wo bia ye wonu ba chew what ma say enne ba bia obia ti eye bibia free obia ho ton ke koto aba ma na po enframa emi ahome no kaka ko ba home ni nyina na nko se niama poto wei na ko vice president ento tuye ba ne ko betimi dia ba o ma we mu enti nyankopon na abo enti aye de awia de windows ya na nye no ko bi akire nya na oba be ka kire se na o man ko o wan en consult wunim ya consult sa atama ko fo platform no eno de ya consult ade no wan kan kire me amamu oboni amubu ye enti no me nko di mo chinye campaign me ni hia me kokoka eti mo amon ko ne ke panimu wada we di no mo hu si anya de papa okogira ko twantro ama nye abra ni pa ya reketwa the whole Ghana ya court ma come more than five times ya campaign every radio station TV station because of Mampani Kofo they are making sure that someone now can the big diffusion na keme kakonya president Boni nya president Boni e benya pontis aboni ama nkene mo wia Ghana hwe Ghana sika na be ba de nya no eno one de to Ghana de wo ho e ka ya bi ya teso otima say e ka ya bi ateso bi ama bibia toto yi emehwe MDC enya omune arade omkra muso old cars unum say bye old cars no bia da so yisu tete cars onye ne pa beto cars obi kwa ye ekwa position de ma mo cars o na mfom etise de na mfom ni bi Akufo-Addo buy less than 1 month 2 month bi atop brand new car ma obia omo
commerce for waste and means am go buy the every year be the coffee we are not be some in no to so buy ya man ka be esimu ana ka man be a condition pony so number gbagba no na mo ano no ebi na form say the na form e ya mammo papa mo gire Ghana for unti e na masa be we koso eti o mampani ko onya ka ne nya tie ye nya na sam ko tie bi ko lastly no does nyoka no does it mean say nipa benuma omo presse oba be flag bearer dia ma MPP no does it mean say oni jadi won nipa 5 ni na ena oni bi kan say sam kwaso ye ne e na ko fan sem be bra ba what ma say enya me kan oni bi na kai nipa 5 omo kwi wo de check nipa 5 no ba umia ba bia ne tu ye bia no tumi sele ye kana Japan e obi a betumi na di president o ma we mam na yi mam na ekoto abaman na wa wo di kana Japan ko ekwaje bosia won sabe kana betuma say o mam obi a wono no Ghana ha ba ma timi di oba sidi atemu abonte sa ba ma nye ba ma na no Ghana sofofo nyodi o mo atem e ma bru nyina obi a wodi obi atem wo na ekoto abaman didie be ni o woni mu the kasa akrampo ne ni ye ni hihye ensa president we na kokofa wana ka duchum na duchum ya man education and education afa no normal to nyema ya man education even code krampo no woni ne secretary mpo no epia abon na fe omo to che we rafi ono ne fa kokoman we na akọ wa biem na ka bobo di abega Japan on ko asfa Ghana dada on ko de kan say okodi president nem to anto di ko abega Japan yo obi a wo NPP mu akufo no timi di asam to mo so e pamomo wo ko fo no bi di ko di court sabra na be di witness keke bra court wa court order wa kompo da wo no kwa bra ya no ayi kotoku sa abobe say ya no ni afokomu abrabo NDM na wo timi kan dokre asema de to wo so timi yi wa no ya se mo kokoje cars ni adade fi opposition for ni adade ska point when you are not there go to abama ye wiye ne ko to abama obi a wo se bran champion senye yakopon de bebi ye won for fia enga Ghana kwa geni hotel kwa gini nyina afa ya dia Greek ministry man no and dia ma fertilizer ani enton obetoye omba betoye I'm telling you and she bomb ye man me no ti we kwa so si aye waso waso go ben chapo ne di anim edin enkofobia ko show mutare no mo ne enye na security ko so kai e ma na me no ka se nipa be mo twe di dem gudem e di dem mo gudem utri ge hwe sa we mu nipa 5 yi wọ́n ní bẹ́tùmá tó ọba máa tó ọba bẹ́bí Ghana na bẹ̀rẹ̀ fún ọba sẹ́ni nípa nìyẹn ebó ń bẹ́wù wọ́n ní bẹ́tùmá yẹ ẹni obi ẹ̀ ń pọ̀ nkọ̀lifá na obi ẹ̀ deserve to become president of Ghana wọ́n di ewu wíyà na checking confirm tó mo pẹ́ ndc dem mìíràn nípa baako mìíràn ọmọ sọ mo pẹ́ yà ẹ̀ bọ́bọ́ ọba wọ́n ti máa sẹ́ ẹ̀nà mi ní okasa Greek minister àtẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ònyà ọbẹ̀ kọ́bi wọ́n chief of staff matese so won susu nya wele be atesem tisa wo de ma fa nipa mienu pe do magu isemi ani wo wi ara kofa 5 no now they atoto ho so wow she ayi old ghetto brass away we compare this machine to ede yo everybody mi da sikojo ye bua na monte de kana kojo ye bua former youth organizer di ma NPP amanyoko no. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.